clear tu te chibai ule hei in hi march ni som hi sang hi som hi le pali ni lai ni ani a tukina hian Baptist English School Extension ram tharveng saktur lungphum phumna hun kan hmang do na he kan hnungai hian alan ang hian elai hi amun chu ani a tukina hian lungphum hi Reverend Arnold Nunzira AGS service min phum sakanga chuan hunte kan hmang ho do na ni lo clear hawang un le hei kan hun bitiam kan lo thenga dar sari le chan ve a lai hun sel toite kan han nei tur hi chanila kan tia ti chuan hei voina hian Baptist English School Extension atana building kan sakna tur atana lungphum na te nei la kan tia hei ko than malak na ni angin kan malak na tin loenga hian pathian hena kan malak na kal chho step rang enga mo abul han tan that ngai ang chi a hi chuan pathian hena koltir na te kan nei chi na amun hlan na kan nei to a ti chuan voina hian kan malak kal chho zela lungphum te kan lo phum thei tur ta hi pathian suai ne le ompui na ania chuang chuan pathian hena lom thu soina ni pa formin tukin zinga hian alung te kan phum don ani a kan hun te pathian hela lanin tong trai ni kunang u tukin zinga hian lalpa kan pathian i khongai na le kai ruaina mal som na thara changin ni thar lomam tak nun na tharin min mo tira he kan be se yang takin BS extension building te satura kanin buat sai na chungchanga tukina hian kan building sakna tura ta na lungphum te phum thei tura kan ni ruat chu lalpa tuang taka mang thei turin nangin min ruai khom ta a iram ta na kan ti thei tok kan ti na konga kan ma nang kal zela ni ti hi tukina po hian heng kan hun tong te hian ati chiang hle in kan sia a min ruai na zong zong awangin lom thu kan soe tukina kan hun man tur te po hi lalpai ramta na tangkai taka helai muna hian zirna in te buat sai ni theina tura nangin malmin som saka kan ti tura piang te hi iro puina ta na ti thei turin nangin min tran puyang che lali sok sista mingin ni na kan di le amen le ti hian hun dang po kala chuang to lowanga technical report kha kan ngai thanga technical report petur hian kan property department director upa Victor Rinoma kan so mga technical report lo ngai thango in zawai chu bai ka buk chawa tukina technical report petura kan hotu tan min han ruat hi lomam le in ka khia lom thu kan soya ti chuan helai mun hi nikum July tha vela khanin survey te nei ani a ti chuan kan han clear ko la kan AGS service ho hian office ate chang chuan kan thu khoma kan education director te kan principal kan BS school lama kan principal te le kan pre section lama kan ho tu ten khan ti chuan February tun kum thlama sa mai ni chu February dinga khan helai mun hi JCB khanin alai tran a hei hi aram hi nya kan soi hello kan soi masalo ka hemi atanga khi mi achak tlang khi tung hi fit za thum bor vel ani a ti chuan awang zaw lai bera hian fit za vel approximate khan kan han la a khatiang khani a ka kong hi entrance hi kong pui helam le helama alu ta ti chuan alai taka khianin bolero tai chu kan tlan thamaya alut la tei boka ti chuan footpath ki lai khian ma hun li anga approach road om ani a hun hi tlemin a om na lai hi azuk niam deuh hlek na in rem lo ang reng deuh si hanti hi chuan tiang khan aron chuak thei ta ti chuan building din bona ha ka soi chho mai anga asak na le aplan hi tian property department te hianin kalpui chhawin purina
purin oma helaya ramthar ko rana an upa an ko ran treasurer taji rambi khanin supervise na hi athok chho a tiang chuanin ma kan han la a hei property department a hian architect kan han nei chawa nuladin tini kha ban han phar ve hrim ta se khongein ani ho hianin ro mana ta kan han siam hei hi ti hian alo chuak ta a hei hi helai hi in huprak lo mai thaya helai vele tu na kan om na lai ani a ti chuanin hela batang hian kan sa chho don ta ani atir lama chuan khi lampang atanga ol sam de zonga preschool han ti kha kan han tu ma kan ho tu ten hian ma se hela matang hian pa ngai turang lo lo hianin RCC structure ta hian ti chho mengu ti kha ani le ta ka ba khan hela matang hian kan han tran let le ta khi lai khi chu khi lampang atanga main entrance khani ta hela ma hi chuan hela hian step a chhowanga helai kan om na lai te hi chu parking le nakina chuan helai kong kam te phe hi chu dora te pola man te nga hemi chunga tang chi hianin zo pa chiara chuat pruk ang vela ni chu chuat nga chunga hall achung dra hian omanga tiang chu ani a building hi heta tang hian khi lama khian a chhowanga el de don ta helai hi chuan fit za somriat panga a thui na chhowanga ti chuan a building a el a lai bera fit somriat anianga chu ro mana tlang pui nia ti chuan ta hian classroom hi somni panga a oma classroom pakhati fit somni alian zel ani ata chuan no pang somruk zel leng thei tur a chutin no pang za somnga no pang sang khat zanga chuang leng thei tura ro man ania ti chuan floor rena hian office te omin toilet te le khatiang kha om theinga library le angani khang thil lab laboratory kan ting che te pokala khum thei turangai ani ti chuan nakina aram hi chiangkong zokin khilama te hian kal chhawile en ta ila mual playground te hi om theianga parking pot om ve hlek theng khi lampanga khian helam hi chu among lampang zok kha ani a chu amun han kal chholo hi chuna chiang chia lo kha helai building plan le ram om dan ro manatlang pui chu ani a ti chuan he lampanga hian ram ro klem kan la nei helai drawing ala nang hian heli sir thla te a hianin nakina chuan engemaw quarters le thil tul dang te po ala da thei tura ro man ani a boile kata ro man na len pui han siam kha kan ngam chia lo dawa a building po hi vertical extension ala ti thei zel tho tur chu ni kha kan ro man na tlang pui technical report ni mai se ka lo me le tu na hian GS kan so manga tu kam mai kat toi se na hun lo pe pathianin Baptist English School thatak mai hei min pe a zirlai kan lo pung zela ti chuan khilai ser kon lama kan mun ma khian min zo to lo awang mai po ni lovin hemi lunglei south lampang te hian kan man tang kai thei dan lunglei south lama tang te poin na sata kan nor na a oma ti chuanin theiria ta te franchal kona te se thun lama te ramruak kan nei hei a thlonin kan peng ti te po an han om thin takna in a khopui pumpui thirin helai mun hi thazok turanga in assembly khan helai mun hi noisa somria tin aleya kum kha chung pon kan pe zo lowa noisa kan pe phuk ta ni kuma khan noi somriat kan pe le a ti chuan kan lo nei thei ta a ti chuan bul kan han chan thei hi lo mom hle mai tuna khian man nia principal soidanin zirlai sang khat zani vel kan nei ti a ti chuan khilampang tot lutuk te helama hianin kan tianga ti khan 50 inemo ti khan kan mun man ang zelin kan in siam remanga helai mun weina hetiang anga bulchan theile lung te kan an phum thei tur hi along le maya he department chang tu AGS tele director te le naw te thorin na lom thu ka soya hi pathian le koron ho te sara thattaka alo puitin zel hi abe sei om le in kasia ane chu ni ro se kalom me le na chuan alung phum na kan nei nga lung phum ro hian tong trai na tein hoina kan lung phum hi kan han halanga chumin man sak tur chuan kan AGS service reven ala lung sira lo so mangu ole tukina hian
helai chan mari pastor bel chunga ko ran rang roi tu te ai o kan som ten lo kala ten department ai o rang te po kan lo kala kan lom le a ten hei khu lai khwan khu baptist english school ser ko na kan principal te le vice principal te tin le midang te tin helai extension a thok tu ho zong ten an boka an ni hian extension lam hian thing pui refreshment po min tum sak don ani an lom le ani ti hian hun kan manganga tunai hian lungphum na hi ka ban khura lutin kan eyanga het tang hian a thu soi kha chu ka soi menga chon ka chuk puinga ka da anga chimi zo chon kan lo chuak lenga hei cement amasala deuh hi kan han thelu tanga keile kan general secretary le kan AGS mission le kan director te hian kha ti tlang tai hello kha kan han ti tlang anga chimi zo chuan tong trai na hun kamang anga tiang chuan chu atop na ni to mai do nem ka khlowa top na ni to mai do ni chu tuna hian Baptist English School Extension lungphum hi pathian ram alo zawa alo nge alo lan fia deuh thei na turin pa le fa pa le tharau thiang lim mingin lom takin kaphu me Kudeng pathian ma tong trai ni ku nam lalpa du tak kan pathian tukin zinga hian thiro pui takte minti saka kan lom em ani lom thu kan hrila che Amen. Baptist English School Extension planning le assembly tena uluk taka lo thir chu ruaman na umma sela atak mu tur au mai lova tukina hian lalpa nangin min hruai zela atak ram mu thei tur le foundation phum lungphum te po lalpa phum thei hia la min hruai ta ka wang hian kan lom em ani lom thu kan hrila che Amen. he mun hi i ro pui nan nangin mal som la tharau thiang limin lua pui la zirtir tu te le zir lai te tan kan ram le khotlang ta na mal som na alo ni thene turin thiam na pochua ka lalpa he mun hi tangkai taka manani thene turin tukina hian ikuta kan ron hla ne nangin ro pui na le choi moi na changla i ming chau lo ro pui bel zel ro se kan lalpa Isua Krista mingin kan dila che amen ole khati zong kha tukin zinga Baptist English School Extension ram tharveng mi sakna tur lungphum na hun kan man the chu ani em